So Big Fizzo ngarutse kuri point kuba nzaba ndi kumwe nawe kuri stage turi imbere y'abafana imbaga y'abafana baturutse impande zose muri East Africa, because I believe ko abantu benshi baturutse Kigali, baturutse hehe, arabasanzwe baza gusura Burundi, bazaza abarundi. Ni inzozi kuri ngiye, ni inzozi zibaye impamo guhagarara imbere muri stage ni imwe na my big brother Big Fizzo. So ni subije ikibazo cyawe, it's an honor, ni honor iteye ubwoba. Yeah. Big Fizzo nishimye cyane, uri gift nziza cyane. Uyu muvandimwe wanjye iyi foto ndayigura $500. Nanamuhaye kabisa amatiyomi y'ejo niya sante. Murakoze cyane. Ndashimira abarundi bose muri rusange kubw'urukundo rudasanzwe guhera umunsi nahageze kugeza n'isaha rukomeza kugaragara mu mitima yabo. Ni ibintu ntashobora kumenyera, ni ibintu uko ndi kubibona bigora ari bishyashya muri njyewe. So ndabashimira kumva ku ndiba y'umutima wanjye cyane. Ndashimira now company kuba ariyo company finally yatumye agera i Burundi, kuko njyewe na timu yanjye guhera muri 2009 cyangwa 10 twagize ubusabe bwo kuza i Burundi, ariko uyu munsi muri 2023 ngo twageze, nibaza ko ari igihe cy'Imana kandi na company yabikoze. So ndishimye cyane ku bw'icyo kintu, cyishurwe bugufi cyane no kubona muri benshi gutya. Aje kuri press conference yo kubatangariza ibyo twenda gukora, ngira ngo abenshi muzi ariko mushaka ko tugeza kuba dukurikiye. Imana ibarugisha kuba mwitabiriye ubutumire bwa now company, mukaza ku bwinshi kugira ngo dutangarize abantu ibindi bihe dufite iminsi ibiri iri imbere. So ndumva ibindi biri buze gukurikirana n'umuyobozi wa gahunda uko ibigenda atanga ibibazo nako tubisubiza. Ndimo nabashimira, murakoze cyane. Murakoze neza. Jewe ndasa kamwe deja kubona banyizeye bakashyira muri iki giteramo. Nibone yakurikiyewe gukorana kuri stage imwe na Dutangaje na Linoji Darigaha batariko arazamuka neza sana big up. Kiri naco n'ubwineza abantu bakazoza muri concert kuko ndazi yuko tuzokampana. Murakoze mukobera rero nizere ko mwese akazi neza, nawe kagiwe cyane, azo ko ibibakwe zitashoboye kugirirwa n'abantu bose turi kumwe muri generation, kandi ibyishimo kuri jewe byatanguye kuva imbere y'icyo bizoba. Yaza yuko kuri twebwe n'umwanya mwiza nka generation nshasha kwerekana natwe ko dufite ingufu tugiye tuzananye, tuvuga ko twegereye abarigende hano kugira ngo tuzakora n'izindi mpanuro nyinshi. Nkaza ko ari iby'agaciro cyane kuba uno munsi muri iki kandi nacyo hirya y'ejo ashobora kuba ari ku rwego na Big Fizzo the band cyangwa se cyangwa undi wari wese ari hejuru badutanguriye. So ndashima cyane kandi ndizera yuko ibintu byose bizogenda neza, kuko twiteguye aho twavutse, twiteguye twaje ku isi kugira ngo dushikane isezerano ry'Imana. Murakoze cyane. Mwiriwe mwishura kugira ngo duhuye ari umwana wacu mu Rwanda, sindamubona uko bavuga ngo Imana irimo bro.
Imana birimo ibintu ni byiza cyane, harimo abo ntazi, harimo abo tumaze imyaka 15 mbona. Nta bintu byiza mu kubona umuziki wacu w'Abarundi n'Abanyarwanda ufite ubwiza bungana gutya. Ni ibintu by'agaciro kuba nicaranye na Fizzo tubona imyaka 25 iruta ubukuru bavu ndibaza nta binogi, ariko bakabica kuri stage imwe. Imana birimo babamenyesha amakuru Barundi Banyarwanda. Murakoze cyane. Imana birimo. Murakoze. Big Fizzo nanagira ngo mbibasabe twese nk'abantu tugire ikintu nakwita habit yo kwaprecier ibi greatness, habit yo kwaprecier ibintu bikomeye byakozwe n'abantu bakomeye. Big Fizzo duhuye na njya mubwira bro, nubwo duhagararanye gutya turi kuyaga turi kuganira mu mutima, uko sinabona nakwirwa nkubwira ni I love you, I respect you inshuro zose mubonye, ariko mu mutima biba biri kwirepeta kuko nanibutse ikintu kimwe kera tunatangira music of it, ubwo nsimbutse kuba nariganaga indirimbo ze kera nkiri muri high school. Ibyo reka mbisimbuke ngeze no kuri wa mwanya wo kujya muri studio. Uyu mugabo niwe wajyanye muri studio bwa mbere. Ikintu twashatse kwirefera nacyo, nashatse kwirefera mu myandikire y'Abarundi aribo ba Big Fizzo, ba Kidumu. Nandikaga nshaka kumva ukuntu texte zabo zabaga zikurikirana, nshaka gukora ibintu bisa nk'ibyabo tu. So nabona kwicara uyu munsi rero nahango mbyirengagize, ndi kureba na impact byagize hirya no hino kwisi mu bantu badukurikira. Big Fizzo, imbere y'abanyamakuru, you played a big part in my career, and ndabizi go sometimes you get tired of me saying, kubikubwira. This is the same, even if you nabwiye Kidumu duhura muri Kenya. It's a good habit, n'umuco mwiza twagira. So Big Fizzo, ngarutse kuri point, kuba nzaba ndi kumwe nawe kuri stage turi imbere y'abafana, imbaga y'abafana baturutse impande zose muri East Africa, because I believe ko abantu benshi baturutse Kigali, baturutse hehe, arabasanzwe baza gusura Burundi, bazaza Abarundi. Ni inzozi kuri njye, ni inzozi zibaye impamo guhagarara imbere muri stage ni imwe na my big brother Big Fizzo. So ni subije ikibazo cyawe, it's an honor, ni honor iteye ubwoba. Yeah. Big Fizzo nanje nibaza yuko iyo umupapa areze umwana agakura akiga akava mu muntu, nibaza yuko ari ibintu utubura gushima. Yeah. So iyo ubonye warainspire umuntu, hama abantu bakaja muri iyo ntuze yabo, muri iyo nzira y'iwabo bakayicamo n'ibintu udashobora no kuronka ijambo ryiza mu gushima. So je ni fierté kubona hari abantu banigiye ko, hari abantu b'icitegererezo kuri bo, n'ibintu binezera cyane, kandi ukacubona abo bantu barateye imbere. Kuko umwigisha arigisha umunyeshuri akaba umuperezida, mugabo umwigisha akaguma umwigisha. So ni byiza yuko iyo umwigisha yigishije umunyeshuri, uwo munyeshuri akaza kuba umuperezida, ni fierté kumwigisha kuko biboneka yuko iyo waramwigishije neza. So kuri jewe, thank you bro, I love you so much. Nkuko nawe urabibwira, and I respect you and I respect what you're doing. I'm so proud of you. Thank you. Abarundi bangaragarije urukundo rudasanzwe, ntabwo nabona ukuntu nabirondora. Narindi gutekereza ibindi bihe bisa nka biriya, nsanga Abarundi batopinze kabisa list y'ahantu hose nagiye nakirwa neza. Muri arrive twagize ejo bundi, so ndashimira Imana, ndashimira Abarundi, ndetse ndashimira
n'ubuyobozi bw'iki gihugu kuba buri gusapotinga urubyiruko no kuba buri kugwa imbaraga urubyiruko kuri twe ejo hazaza. Birashoboka cyane. Ukuri nuko dusa nkaho twaje mu bihe byegereye igitaramo, so tujya muri preparation vuba ariko nicyo cyifuzo mfite. I believe ko n'abagenzi banjye icyo cyifuzo bafite, kandi iyo abantu bafite icyifuzo kimwe akazi karakorwa, so it's just a matter of time. Ikibazo mbajije kirakomeye kugisubiza, ariko nanone kiranoroshye ko numva nshatse navuga ni Imana, ariko nanone nibikuraho ko ni Imana muri rusange, kuko Imana niyo duha kwihanganira ibyo nakwita nk'ibigeragezo, kuko uru rugendo rw'umuziki ni urugendo abanyamakuru ngira ngo murabizi, abatabizi ngo n'abafana cyangwa abantu badukurikira badukunda, ni urugero rugira ingorane nyinshi cyane. Abantu babona umaze nk'imyaka myinshi on top bagacreatinga a new narrative, nimba nayita ngo iki, ariko bagacreatinga bagacreatinga ibintu bitari sawa kugira ngo mu by'ukuri biguce intege. Impamvu rero Imana iza hejuru yabyo byose nuko iyo wizera, kuko at the end of the day nubwo turaba Imana yatugize, ariko turi abantu. So iyo wizera ugakora ibintu byawe mu kwizera, ntucike intege always, kandi ukagaragaza ko ibyiza ugezeho na mugenzi wawe yabigeraho, ukabifuriza neza. I think Imana ihora itanga umugisha ku muntu wifuriza abandi neza. So nibaza ko kuba ibitaramo nkora, urabizi cyangwa se abantu bavuye i Kigali barabizi, guhera muri 2016 wenda reka mpere kuri 2016 aho maze kwimukira muri state, tuza nza bwa mbere habonetse ari nk'umu YouTuber wakoze inkuru yatatse famille yanjye, azi neza ko nje ayitegura ayisohora exactly the same day nageze mu Rwanda. Ari undi muntu wacika intege, wababara akavuga ati arashaka guha abantu a different perspective of me, wababara. Ariko impamvu rero mvuga ko ari Imana ni w'imbaraga zo kuvuga ati don't stop, hari akazi kagomba gukorwa. Byagiye biba almost every year, kandi uko babikoze stade ziruzura, uko babikora stade ziruzura. Icyo niyambaza ni kimwe, ngira musenga, babita binginzi, n'umwinginzi asenga cyane, kandi nagira bintoza nkora ikintu cyo gusenga, nkatakamba Imana. Tuyo mbonye nkataki nk'izo ngizo nakambira Imana kugira ngo nduba natandukire mu kibazo, ariko kinjyanye mu bintu biri a little bit deeper. So nibaza ko ari Imana ituma umugisha wayo kubaho cyangwa se favor yayo ikubaho, cyangwa se cyatsi navuga amavuta, nubwo amavuta y'Imana. So rero ndumva ari Imana to just to be straight to the answer. Murakoze gato imbere ko tuba ikintu cy'ikibanza, nubwo mwavuze banagiciye haruguru, reka ndakivuge, nta kibazo ndagisubiramo. Ikibanza twabonye ama information atandukanye iminsi 3 yishize kuva Ben ageze hano, y'abantu bari gushaka amatike, kandi amatike ataraba out. Amatike yacu turayashyira hanze tuvuye hano ku mpamvu zacu bwite. Ibibanza duse turabyizeye, murabizi nk'abarundi abari kugira ubwoba bari abanyarwanda bavuye mu mahanga batahamenyereye, ariko nabo baratwizeye. Ibibanza byacu biragutse, amatike arajya hanze tuvuye hano, aragurishirizwa mu bibanza bigiye bitandukanye. Turafite road show iza guhera ibijoro tuvuye hano, muragenda mumenyeshwa. Ikibanza rero twagihinduye kubera ubwishi bw'amaofa twagiye tubona y'amatike, nta yindi mpamvu. Ikibanza twabonye ni Mercedes officiel, ni ikibanza kinini, abahazi abamaze kujyaho murabizi ko hangana nuko hasa, nta yindi mpamvu. Dushimira n'abayobozi batubaye hagufi b'iki gihugu cyacu,
bakabidufasha kubera ko guhindura ikibanza mu munsi umwe ugahita ukibona murabizi uko ibibanza babisaba muraza amezi bitwara iby'impushya n'ibindi ariko twebwe batubaye hagufi kubera kubona ingaruka nziza za evenema yacu iri guhuza abarundi abanyarwanda abatanzania n'abaganda ndetse n'abandi ibyo bintu babidufashije badurusha mu minota mike ishoboka ubu tuvugana ama stage meza yo muri iki gihugu ari kuduga muri ibyo bibanza byose twababwiye nimwava hano mugende muratira ijisho bimwe mu byo twababwiye turava hano byarangiye dusubire dutumira abarundi muze tubaha ibyo twabemereye nka nawe company ni concert yacu ya mbere twabivugiye hano ariko nta migambi yo guhagarara dufise ntayo nibaza ko itazona haba murakoze cyane. Yes, cyane ufite icyo kintu kidasanzwe ushaka kubishyura ntabwo nakwishyura urukundo ntabwo byoroshye ntabwo bibaho kwishyura urukundo ariko just aga piece ya appreciation yanjye bazayibona muri concert tuzakora izi ebyiri guhera ejo ndetse na dimanche. I'm ready to connect with them. I'm ready to sing for them and perform a performance that I've never done anywhere else. Ndumva ndi ready yo gukora igitaramo kidasanzwe ku Barundi. Yeah, we're waiting for you to take. Thank you, my guy. Hari abahanzi batari kugaragara hano uyu mwanya twagize igitaramo kinini nk'uko bagiye babivuga ku buryo byaturengeye natwe abahanzi utari kubona hano hari impamvu zitatu baba hano bazaba bahari bose ejo uko mwababonye mu matangazo twagiye dutanga nta n'umwe muzabura cyambere ntabwo nashaka ko bambaza ariko nta kibazo donc hano kuba naje kuba ndi kumwe na Ben na Fizzo bikomeye kuri njye nanjye navutse nakuze mbona abaririmbyi ndabashima Imana cyane ko bose babivuga ndi umuntu usenga wizera Imana hari impamvu ihari kubera Imana kandi nashima Imana ko nje kuririmbira ahantu mama wanjye yavukiye aho yakuriye ndabishima cyane na Ben na John kuba baramaye amahirwe yo kuririmbira aho mama wanjye yavukiye murakoze murakoze tumushimiye Need to do it. Do it. Thank you so much. Thank you very much. This is amazing. Hey, partiamo non di Dici c'è le campate foto? ndetse n'abasponsa bacu Nishimye cyane iyi gift nziza cyane uyu muvandimwe wanjye iyi foto ndayigura 500 nanamuhaye kabisa amatiyombi y'ejo niya santa yego soneze nabageze akantu gato mu gitondo twifuje ko bimenyekana mu itangazamakuru ariko nanone birananiye kwihangana reka ndabibiri sibyo rero akwemereye twayigura amadolari 500 natwe na company twari kukwemerera kwinjira mu bitaramo byacu byose ku buntu ariko yamaze kubikora turagomba kuguha tike y'icubahiro n'umuryango wawe amashorashi amashorashi